Halo Leute, uranda wazaniye Agasarade. Ngenda Agasarade kari bien décoré kakutuna ya team Wizo Kitchen. Ahora turi kumwe na Shasha. Niwe karabitegura bien karabitegura fresh. Bana ko ngaho karakatagura ishu aho naho ko katagura na Wizo, ko katagura amakarote naho ko afise kokombe ni tomate nazo zirakinegwa nako tuko turazikatagura bien sana. Ya turacazikatagura anaka ya makokombe dufata turabivatangatiranya turafata ya mashu ya makarote turashira hamwe dufata na magi izo rero ni magi twagira dushemwe indani cyatuvangatirana kuko haza gukinira magi n'indimu arana n'indimu yose nani rakinirwa muri ka gasarade kacu tuko turategura. Murabona namwe yacyatangwa kumemeramo Shasha ashiramo ya magi yaje gushiramo ya magaca ashiramo n'indimu yaje gushiramo indimu cyarabivangatana kugira ngo bifate fresh bifate neza kugira no munsi magi shikeyo na ya ndimu kugira ngo nyine bivangatiranye bien sana. Urumva ebana ibintu biri professionnel kama dukora. So wajere kubivangatirana bien sana ashiramo vinegre ni vinegre yaje kugurura naho nashashiramo dukaye ko nashiramo nyine byinshi ashiramo nyine dukeya kuko usizemo byinshi nyine urabyumva naho ibirungo byinshi byica isosi. Aho twaje dufata rero twatangwa kuyidekora turayidekora udutomati twa bien dukase bien turadekora turashira ko hejuru na ya n'amavoka yose kugira ngo bibe bien décoré na magi turakatagura fresh. Aho twabara yari tutangwa rero kuyifunga kugira ngo ije kuri mariage abantu baze kuryoherwa baze kurya nyine ibintu bimeze fresh. Ya team Wizo mwari muri kumwe mudukeneye nimero nizo ngaho ebana tuba twade tukabakora ibintu by'amateka. Mwakoze kudukurikirana muja kuma platform yanje yose mu following mu sharing henshi habaho ebana ha manatwe tubatemwe ibintu bimeze bien sana.